Dunia vela Chipinthei Talkshow Vezausi kay masay mulaw kibgani na bon sabing lim na kahinay kininahi. Tuni Talkshow special guest ay ko hi ama sa penin aminchukin hinta langin kating injuting ramay na chanchen huzong hinsay tantin gahet hayin Dr. Pu Gary T. Hoki pamahi educationist ng ahiin, entrepreneur, and then he is also a politician, a well-known person in Kuki society hin. Asa nga sumitam ta inzong inahet ting zong katasan inahet loading zong katasan nga he holding zong he be na hintin hello holding zong he na hung hintin, and then apart from that mahi ho Kuki Film Development Association na advisor kan zong ahiin amazong tuni ho studio hung zin ama sapanin core committee talang producer pa talangin lim na kahinay na hi ala po ama sapanin na chanchin thu na insight hay ha introduction na like a family background trong san insight hay dia na kipa me tuni ti newsroom nin ikatsi na masapenin Impact TV Kuki edition ho ko ma chibai kan bolin mi pi ho zong pathin minin chibai kan bo ke hi kamin hi Gary T Haukip hi in kanil lai chen palal ti nei ko win hin kan in lal boy ti zong ei ko win ke ho hi Chipinthei town sunga na support ka hi win Red Cross Road akot kana umovin ti chu tu lai chu hill town na kitiin Don Bosco School na ya ho ka umo hi in ucha li kana hi win hi zong le ni kanau khat to ka upa na beitan to ka unu to bo ka umin ti kanu le ka pan zong na da la taun wa hi ke hi tui bong lang bi aizelon kiti ako ka family to ka umovin nang khalanga chu aizola zong residential kana hi in aizola ho republic venga ka umu ka hung phat no le bi aizelona la chu champurai kom ji wa hi we all have our childhood memories now. So can you please recall it to a childhood day story trong san insight hay dia ki pa me ikat kaneu lai hin ke ho hi to pok pi kiti chi koi te ko ma hun kana pingin ichelaya chun kaparang kiti ahun Don Bosco School na omin laya chu primary kana simin ahin la chom khat zawin ti school chu ahung bei kita ti ja chu Don Bosco school ahu lam kalanga ho ka kichon nun re ko sto da chun ko omon ke zong chun primary chu ka repeat ki ni ti chu Paul Somchan Don Bosco Higher Secondary School tu akiti ahu na hill town ti ha ikat Red Cross Road ko ma ti ahu ka umu ka kaya hi Olsom ka zo in mundang dang chun ka tin zong le education chu government Chipinthei government college sang BA kana zong ka master ho chu mun chun chu ma ka kana bolin na ita chu ke ma di ha childhood ita chu kana za he kan sei no ai la po childhood days na hai mang mo ti tao na hai mang mo chapang chan hi la ya if moment ham and then it chu na hin sai thai ya ti chu very interesting story khat ka nei London ka chia zong chu ka testimony a chu ka sei ai la mi tam ta in ma asama ma ze tu ato po pi kiti huwa chu ka pi na huwa chu ka lai chun primary school bo ki sim na lai hi kaneu lai wa chu Bible picture ka bango hin kita in ithi phat le second coming phat le ki leng to di ta banga hi di ho ina ho zong leng to ding school kai lai zong leng to ding ti khat picture chu ka nei zi a hin khat ve sun ka i mut le kai mut lai ta chun ka in ko te khat cha cha na lo pung thum do na kong ki thole ui cha na sa jong lo lampi lang ka hai do in national highway ya na state highway koi ma cha la lo lui hu lang ka ki vet ki ni pon so hom ka ti koi ma cha ka kho wa su lo ka kho ban ta chu bol zol hi ya ke nga ka khuti ka phei bol zola jong koi ma lo vazin hi ki
Vazinga dong chu koi ma na lo ka lai ka chi phei le vazing ko ma chu bus khat an accident in mi sagi langa na thi hi chi vedinga chu mi cheng ana chi hi in chi ka chi ma sanga chu ka in ko te chu van gam ha second coming chu hitam tin ka ki chop le la ki leng do lo na ai chi ta bang chu kamang hil thelo experience khat chi chu ke le ba ka in sum mi te ko ma jong ka se ya London chan ge ya testimony ka se na ka se mi tam ta in ki danga sa o khat he chu kamang hil thelo pe ne na ki cha ning ngam ka ta ga in ki cha Akia hile punjoin say bangin educationist ka jang na lekha lampang ngai changmi kha jang na hin and then entrepreneur na hin and then politician na hin 3 in 1 hin na thumki go ma hin a hile why do you choose this one and first educationist na hung lutkit and after the entrepreneurship and after the politician people do often have only one option now you have 3 see what is the main reason behind ipg pe na hidem sin hang say in the beginning achu in sum ki ha sa in posom ahung ki pass na pana hi oza pu ahung ki pang education to secondary ahung ki koi we are earning to first priority ahung ki koi is achu education mangana ki lut masai education to one of the easiest job tabanga hin na private school ho stepping stones on hi iti achu private school achu teacher in kana pangin jom khachu chakpi karong lang hon headmaster in kana pangki in ichirong chun story ne khat anain iti masanga chu ke chu ya teacher kana panzo chun ka in sumu background chu ha sat be se zin ka pusi pu MLA hi lai chun ama chun police ai na thunin ai ke chu police la ka nok no ka tui lo mo Pangaya training lai khun Sainik school dunga oza en ka dakilozi tilo bhale Pangaya chu school khat family ho adena school khat bola chu teacher in ka pangki ake chu a training zong ai bol sa lo hi ta chu kana min teaching chu kana no mama English main subject hi na English ho hi ka hil zi ta chu phat kan man tawa hi le tua pastor khat pitiha kumni ham police aga ga panzo chun ka hung pin tha in milon bible ke ma ga ki sei ta mai le DC lui pa du min thang ho chu na ulun min thang ho chu ama chu SDC na hi ka langa ta du bia ana omin ama to chun milon bible ke ma reverend chung thang ke ma chun ka ga omon ka hung pin tha omin ama chun self style crusader ka hitai SDC ahi lai hi ama dang chu SDC chu hain ke dong ka police ka hai hona pana ama chun MCS akimotha en ke chun pathin na bo ki tong hen tin gob ya religious teacher ki ta banga chu UPC ho pastor ka da hong pathin in ka taw na wa nanga ai ko mo pin ka ina hong na ma ke her kha jong ne no sakpi ka ronga reverend to ngam ti pa hi hung pui do UPC school headmaster in hong pan sai iti ka panzawa chu 1990 91 chu assistant grade ka chi do na aya chula ka chi nom lo ta nok ka sa wal iti de ham pathin mina pathin ho school cha pang ho to hom chu nok ka sai iti chu ka hong pangin hi le 93 kum chun NSN IM chapang ho in zana yung kai do nang Kuki na hi tin ho in maya ke pastor ko tara chu ko mai ho in maya chu amei thalon la do ai ka ko phanan ke assistant headmaster mai le pa chu amaya hong pi dingin na ka sar pau na tha ma sa ke nei tha de he ti zan jingka lang pung thum do ngai yung kai do chu kap mi ngon le mai le pa tha sa nga chu mai le thau le mo dong boy di hi sia chu punggu masanga ichilai mun na da la de ti sia chu punggu masanga chu ki ho jong chun lam kalang kan su no ba azan zana chu kong ki pek up je no hi chi zo chun yel sizim ki tin besem pura ho ilaya UPC te chun ei za da lo phai yel sizim skula
principal di umlo dia chu chilanga chu principal in e ko yung ahin na kalong chula mong thailo ahi je chu 93 September lang chu Mizoram lang kana chu itai ita chu Mizoram lang azong chu Presbyterian ho in principal dinga inanga ahi je chu lang chu principal na ka to ita chu education chu kum isan ham khat tu kana bolin ni Presbyterian noya chu kum thum ham ka zo chu Aizol town na kun keima in Don Bosco Higher Secondary School 1996 sa chu ken kana pak to hi na ita chu Aizol ai mi ngam umbe si nailo ayala ai se ya hele mi piti dia ai mi chu tamo ai wangala ai mi kitinom umbe se lo hitilai la chu mi zola chu one of the best school among top 10 dunga kaga pangkhawin hichi apa na chu I call myself an educationist teacher kan say no here. Very inspiring ahin po more like half of your lifestyle na as a teacher na as a teacher nanapanzi I hope peace society azong mostly private school atamin na so teachers ang itamni so according to your experience itaw na what will be the best quality na ai ho at least na ho thing hang itaw na ho kuki cha te thing hang la oza khat hin ring na in suggestion na pi nom itaw na to be a good teacher na if you haven't then pen to if you haven't how to overcome new khat oza ho ding ta te suggestion na ga pi thai de ki ngai da na wang chu teaching hi very inspiring profession ai long le chapang no ai ngai sang ai ani azong ahoya hi ai wanga family atam zo hi ya saji a teaching profession hi one of the source of income ana kilazi aki bol hil zi chu pyamiti ai hi le it teach the le textbook ho in langa ki choya kum khana di pen khu ni khana mini hama lesson plan ki bola by hat so ke ya teaching ani ki bol le phadi e ho loi chu ina jong na ki tong teaching in bol phal le chini chena ding class lesson chu ki sima english a pen chu ki explain a hita chu a not ho ai jong le ki pi thu a hi chi khun neo khat student langa effect amazing ki in ka hil nom chu teaching hi dinga hi le ei chu mature sa ki is it teach the lekha syllabus chu hapta khatham hoi dewa prepare bola lesson plan bola la choi ki khel hi jong le I dai je sa hi le any time of the day chu class hunga hi le chu ila la thei jing na experience ta chapanga dia jong nom ta la thei a hi chu ka sei nom ne yan chapang ho sa oza chu you should be more well prepared ai le po like something about like your struggle life in Manipur na and then after that Manipur to Mizoram why do you go teaching chang thoi cham chan hin sai 93 chu a hi na ken biha NSM golang ho chapang ho in yum su boya nom thei ta lo de ki sia chu hilai la ga mom lang chu anop thei ta lo sia chu biha assistant commandant exam khat ka bol zo zo wa chu ke chu you can Delhi langa IAS to Amina to prelim kagazi in ahile interesting ta chun in say kitleng Guwahati elaya pa na chu ba sa ki chis Guwahati khu train ki line train a khu sleeper class a ki to hin so chilai chu sumjong pi nei lo kanau pau thuam pi to ka chi wa hi ta chu train aka chi la yu chun jarpai guri ka thun masango khon ti atiu ticket la ho khon mizo ni mei mi le pusal khat hi ticket nu chu bogus ana cho khaw ata ta lu cho khaw ati chu khaten la lu sei kol ham hello khat pan la lu sei ham hello hi ta chu jarpai guri chu sot hla dinga chu ana ko yu khala na omi e jong ka lain ipi tam ka ti pa ko ma chi ticket adi lo an choi wa chilaya he bu chi thi lo hi an ko mo nga he ti ke jong chun ki thep sa ta in hi chilai chu LLB kana ki admit pan na hi lai hi ti
ai thấy là cái hồ tông này hiện tàu sống cái hồ đình riêng cái thế năng à chú sum neo cái dòng này phải tạo mà anh nôm hi lệ ai hi lệ ipi hi lệ bố tia hun cái hồ mi vai pay sắp khăn ở mình ama chú railway IRS lệ cái lòng Indian Railway Service ít chú cái này hiểu ta nghe ai thấy là cái này cái gì chứ chú không nghe mình đi ba chú dân đi ham cái biểu bên mà họ chú lúc xây để chú cái hồ tàu là cái tàu sao đi khi chẳng cái khai luôn rồi tay ai chỉ để chú cái chú invite nói chú cái prelim exam dâu chú mi dâu làm là nó không tệ tệ đi mi dâu làm mà chú cắt chi lên ai interesting kid đó chú train cái chiều quá thì apa na mi dâu làm apa na bus cái chi kid silong apa na ko chapang khăn không kid aci capang chun second hand an po ki ilaya biha sil chara hu customer na su ding ka gari chu pung ka ni lang an dikte ni ta chu second hand anei ten an po do lo le na chi the lo ni chilai chu custom pa chu chilai chu click 3 tabang ki for ai khat camera ki nei to delete ji di ki tin tin chu ki join tin ka gala na hoi na la nom lo le nang lim hi Mizoram langa new sa ka so de nang inei mane chapang juvenile kum ling lo na manin summa demand ave hong ki cha taw chi ji achu pongka ni zawa chu in sol tu Mizoram ka galhun le VIP tabanga ka galhun ne ka thuna chu zali bo ka ne ai wanga chu chapang pa chu home guard general manager home guard general commandant general ani VIP car dunga chu hu po anya ki pa valon anya hu ko chi zawa chu tu ka ga lun na te chu MCS azipa zong azino zong MCS gel chi te na chun ka hlungin ilaya pa na chu ke ka zoni chu na be a right place right ti ka na chu ka kha hi ti lai chu ipiti dia mun khen khat chu naga ho to kuki ho wang chu bui leu cha cha hong ki pan nei tan a bui ta ta wang chu ki pan che hi zong le na hilaya pa na chu hong bui pan hi tai ti chu ka ga se no min 97 chu ipi ha the real boy ti di da ta chana hong hi in ai mi le pai ti ho zong chong khat hong ki boy in chu la chan pu langa naga ho to hong ki boy in hi chi sung wang chu ki lang pia i aizol langa chu kana omahi amy refugee ho zirbam langa pa na assam langa pa na hong ho hian nang zirba ma hong ho jong le scholarship ki ti chilai mona chu tu chana ho den na lai ho hin cho chu na hi chi hun lai chun e ho mi ti di ha ama ho wang chun hau kip ka he wang dinom che lo chong thu ka he ki ti minister ana omovin Francis Lom ki ma to pu chong punga ama ho kazangin ama chun an changa pizi na hi ta chu refugee ho chu na sata kana boy pi wa hi ti dong chu ka ga se no min boy wang chu ki ha boy chu jela ya chu na alang pia e mi gam noi sipai ho hi alang pia e aizol nga hong ki selun chu chu shelter an ki pi na sata ama ho chu en zong i bol thei thei an ki bol easy hi alam kai lang ho hung le CM ho an ki mo pi home minister ho an ki mo pi ham chu en zong pan na sata i bol thei thei da na chu ni aizo langa chu kana la ji na hin hilang wang khong po do khabe se hi boi lai ta chu na lang pia aizo langa chu ke chu a sal dan de wa chu ai in dai pa dan de wa chu kana pa na he ti chu kan se no me Jacket me inspiring hina and very remarkable hina like hitia to park on the ball the I like but in the mansa he didn't of 19 I'm a little bit curious to know Guwahati to Delhi how do you manage iti tolo hila iti na chirung kyam how do you describe that the insight as sadda na kol hola tamna bihar la dong hun tun les I will sa kai a chang le chun zan nang le wang chun I kana to ka din na wa cha mo to zi ni za to ni nga ka yu ta chu ke to thuam pi chu cha chan pura pa chi ka ya Mizoram nu mai ni le pusal khat chu
cái tên này tàu na cho nên mấy tên này cái tàu sao posal chỉnh cho cái khai yên đàn ha vang ha sai các vang phát nó chú Delhi cái gần hồn này cái chú manga vài phê cái tipa ina cái gần hồn nó na ama họ chú ile All India Radio cái khát marpa khát director khát nó mình ama họ ina chú phong na đi ta chú hạ sát hệ cái gì vang mà chú luôn là đi nôm tập thì này là con bia và cái bao màu hạ sát là do anh na thì chú khát là hiện na all those are history and memory in your life na and it will be inspired na mi tam tang inspire video kata sa ni ai le bu aijola tam do community na rahile aijola na lu dan na successful story ho jong nếu các anh say thì ham áp sự ta ra cho hình nó không luôn dâu thu nó sẽ hình nào rồi like what are your successful story thì tin nó bỏ đó ông tam and then cái bảo họ chúng ta nó hình say thì aijola ai min iga gelai hile mi zo ho hi alang pia ai ho mi Kuki ho in MNF hun la chu na satta anaki pan pie ti chu ai hon I het dan ho ya ai wanga iga luna iga oma hile it is a totally different story ama ho chu akamo pha aya chu ai chun establishment I hin nei a hile chu ha sat nangen kagatu school kan honle polsom exam di ho chu selection ki bol ji hiya selection ka bola le midangin selection na bola chu koi ma cha chu oppose anei lo chu kin selection ka bol ji a chu ke chu oppose in bol wa court police o ei mat sa wa zela jong jam khat ei ni sa na aya chu ko na ka ki fight no wa ga sei dinga chu ya IMZP ho ti di da chu ai wanga khonunga chu TKSU ho hin vote som ni ma hung nei yo ahung nei phet no wa chu ke ai music pen pau school kan nei zia chu adu da ai bol te chu ke ko ma chu vote hung hol kin ke ko ma vote hung hol wa selection mo o president po hiu na TKSU hung ho chu ai nau tingen ai langa pa na hung ho chu ugeri koi pen I vote di ho mahung ti zio ti phala chun I chapa cho vote no te akiti zia I chinunga nang chumi khat amin ki seida tale MLA zong hiu minister zong hiu I chi ho chun ei ho chu a leader ho chun u now I hiu ve kip e ho hi chin Kuki mi zo ti wa practical ta I ga success phala chun jealousy wang chun na sata ka to na hi chi chu number 1 hele number 2 a chu 2004 chanwang chu khutibe sia chu ai su boy ki ta lo kin high school apana chu higher secondary science le arts kan bol kin ha ta chu success ta chu kan ran ni chu ai su boy ngam ta lo pi o ti apana chu ke jong chun I pi ha na sata chu kalung thim kan I khana ama ho in ei phal lo le chi sa nga hoi zo bol ki de ti a chu pan kan la ai wanga chu ei su boy lai ta wa chu na kum khat chu zela zan khadi koi zo ka hung po do chu ka school ball thanop na chu be hil a be zi a chu infala ka hung po do infala loi ho to meeting kan ne la infala jong ball in na ti zi wa chu trong khát chú infala trong câu bồ lệ chú, nên là hết đi bà gym higher secondary kiti, chỉ là airport road là mà hiện như vậy đó, chỉ chú cái bồ lệ à, trong khát chú top 20 họ rồi, na Manipur là ngã chú cần này mà nó, ai vào ngã chú ai rồi là ngã họ chú, school chú là thi nai lâu hi gì chú, ai hình nung cố kỹ nó, thì chú na sắc ta chú pan căn là high school là pan higher secondary art science kan bồ lo vào, chỉ cho vào trong chú biha 2005 fa chu nursing school chi jong le hospital khal jong kan bol do na ita chu hospital jong chu success lai ta chu ai pull down ki ni chu ipiti tam ti le zel hong dim chu na ne he dio he ya ama chu upa zel hong dim na ke wa da chu kama pau hi uno khat to ki cheng in tin ama chu planning advisor hi la ya chu Siza hon long hin blood bank anathomo blood bank cho pi u cho na kyo na ke hospital aizola dinga chu blood bank ka thum la ap u cho
role li le lak soma ta mang chu sanction kita a hi le ke hospital chun suma mu e ti le ti chu minister pa chu ki thu wa ka sum chu la do thilo wa kum thum ma hen ta a hen tan zo wa chu civil hospital a dinga na divert a bolova cardiology department of piso ke ho chu e pil ta lo hi chi ta bang he la chu ama ho chu sei hi zong le lung thim gu wa chu na sakta ni ai pi ha chi to na ding chu bread na sata ina go hi chi ta bang very bitter experience su kana to si minister pa chu congress apa na hu ha ki na to mnf a ki to azong ipi ha malal ti di ha government sim nga chu pang I mean chu ki sei da ta zong le na tu ni chan ge ya hi ama zong a ki het ke chu kaloi te tho hi chu vietnam ka chi khom on ipi ha indian vietnam submit zong chu ka ga zaw ko ma hi ya chu hi chi ta banga chu i loi khat ni zong i khat mu ni cho ma minister ong hi ya chu i tai ai stop thei zen chu chi ja chu mizoram ma zong chu bang chu lesson tam ta hoi ta ka ga learn ni chu tu a zong mi tam ta ga lut mai thei zong le koi ma chun hong hi involve hi in ati lo choi zong le internally a ipi ha san na wang chu na sakta ka tua chi lai hon lai a cm pa ho bang dang chu i ka ki mu tua hele na pa chu ka loi pa lim ki lai te na pa na thon ti ho bang chu ki hema ma ai wang chu internally a chu na sata chu ni ai suffer sa o hi ti chu ka ga se no min a yin la mizoram ka ka lu na ama on ha san na ai na thu sa ja chu success on stories on o mai na out of all those small obstacle apa na chu ke ya dinga zong na sata i khat po nin ke zong hi chi apa na chu from entrepreneur da ti di ha ma pa na chu politics sa ka hu le de chu a congress on na sata ei chot be zia chu central ki be len ka tia 2005 ha chu BJP a kalu na chi apa na chu BJP lamkai a ka ga ma na secretary po spokesperson po ita chu ko ma tu na ya chu 2018 general election a chu ke chu mizoram election in charge ka ga hi chu prime minister pa ong a gam chu ke bawin e khada i airport na ka ga receive na amit sa ho i rasnat ho Dr. Rajendra Tipi ho minister hong teng chu ke chun biha kana receive kana ball hi chu from entrepreneur to politics ka hung do da na he aje chu politics neu khada ga tham lo le chun hilanga ho thil ball cheng chun obstacle ap zia chu ha sat na chun neu kha khat ka mode of interest and change is he ti chu ka say no me like I want me hon te le masla I ham le na nam na som ta bang hin na so many little story and inspiring hin na and John said but all those difficulties make you more stronger and today because of all those what you are today na to younger generation ho and adang dang ho ading azon lesson icon khat na hitan na hoi hen ke papi he zing na hi le pu ijola society na and KWS zong na hin phudo da no ho zong aphu da hum pang hin ti mo zo akiza inna and then iti na hin phudo ham and then iti hum ki pan ham and then apart from that Kuki chin Kuki ti ading a very much important festival kut na sawang kut zong iti na manzivam jole Kuki welfare society and then aizola Kuki population is at tabang mam tabang hoi question chu ka hin hal sap tan hi jong me go min lang na story chok tan hin sai ai ki pao me ama sa chun Kuki welfare society ti da bang chu kan na yuvin ai wanga chu Kuki welfare service ti in bolu te ka ti win ke school ka pat na chun na 99 chun ta na pa na win 1999 2000 hin masang chet chun ka na pa na win ke ho school la chun ka ki khom zio win mi wang ka ho mo win nga ham bu pham bo ka hi win chula ya chu a hin ka hong pun be be chun uleng thang ll dongel ki ti ips pa chu sib director in hong min
ahung uma pa na choma quarter cho lek je chun ama quarter ko ma in leo chakhana chun KWS service ti chu kahung bolovit ilai chun ka ki khom ji wen na ita chu KWS mai chu service mai chu hi thelo ji society zong chu kana bol nga lovin society kana bol ji chu piam ti ai le mi dam lo ham thi ham Manipur langa ai mi Kuki chate athia hi le along chu I thot ki dingai le chun I changa ki zo ta lo ki ja chu society ta bang kana nei win sum neu kha khat ka dol khom mani ta chu kana nong thot ji wa hi chi hun la ya social service ong hinga Kuki welfare service ong hi chi chun first time awang chu Delhi a KWS na phu wa ke mana nei un jong chun ke ho represent ka bol wi ta na tu ni chan ge in Kuki worship service ki ti hi ho in zong ki chu do tan ho in zong ki satan tu in ho ta pastor zong ne ya function a hi tan pathian lo pi na ka phong do e re in ja ka hi sei bang a kut kut chu sorry kut chu hi le kum ka kum hi kum som ni le ka hi tan mi zorama kut hi sagi ve ham khat ka mangovin na uleng thamung lai chun kum ni ham kana mangovin chi zo chun I biha kut chu minister ho ka nei lai jang chun kana bolin asagi na chu ni kum ma sa ti do ni ta chu 2019 chu the last kut na ke Kuki chaten kut kana man na wa chun home minister chief guest in kana kovin pus zef lo thang liana pu chong kunga chukut pan kana zangobu kita chu nokta thup ta kana manoin but je jong chu kaga se nom na je chu piam ti le aizola mi officer chu som ni ham som thumom aya chu officer lo cheng chu zasagi lam ki pha officer hoi mi nga ham gum hamin an tu kho ma chu ku chu kamo man jeng wai hi thua thu pi hi lak som ni budget ka zo yeng wai na I 2019 put wang chu I Aizol history they were one of the most success Manipur langa zong cultural troupe TKSU cultural troupe ho zong kana ko win artist chom ho zong kana ko win mi liham artist kana ko lo na win tua ipita ki Chipinthei ye po ve di sanu ho chu ko ta ga min ka ga mo ni ama zong chu I ahungin na noom ta kana man we in aizola hun mi officer tidiham government service ko tamta ki umin custom yen lang AZ lang yen lang zong le teacher zong le tamta ki umin na ai wanga chu a population wang chu hoi ta in kanei hi un ai wanga chu mi ga ti dinga chu mix aki na mi in ti pha ne le chen asim te lang a vai phe gang te hian lang amar hian lang pi zong na bona chu ka include ni ichita bang chura chan pura pat langa ga khu ami zo ho tai lo ti tai te a chu ni zasagi le sang khat ki ka vel ko chu ki in tho da ne population lang kam thau in nine then kuri ti ting le e ho chin Kuki te adinga e ho so pi zo te chap char nei na ho chawa so very much important khat ni tu pi ta na man also e ho Kuki te mizo te mai dinga so mirror khat a hin na so no ta khat a hin pa am he jing a hi le pu in ko lim na zong ahung so tin tai na nang zong you maybe tai na lo ta ding ka ta sanomin chun ga ki cho tin break chap cha ga la te okay pi ho le river so see doctor Pugarity how keep Zakan Sebagin who is educationist entrepreneur to the politician to Howlin Natsu, but some son of whom break and allow it in bring the side like Howlin Natsu and so by keep hunting a to break and allow it.
Avelin na bon chawin lim na kahin nai kini na hi enjoy break masang kahin sai bangin Dr. Pu Garity how keep to ki holding na chu break masang chu na chiwin and twin break zawin anazom pai ki jing honing kating ai lepu holding na chu continue bo pai jing hin na and then international achievement zong hi namu tam ta zong om tan na and then hi chi international achievement namu ho chung chang thu a hi BP hall viewers on a head non ta asan because it's not about national hit upon international kiti ta ze it's an achievement ho it lai ham BP lang ana mu ham tiong chak cha na hin sai thei ya pa me I khat rang pia hi 2004 achun ke hi entrepreneur tabang kong hi no min che achu ipiti tam tile ipiha Sunrider kiti khat hi multi-level company khat ong lut khai in Delhi ka gazin khat chun kol khat ni introduce kan polu ni nai zola ka koile ong success val ai chi chun India dinga chu ke chu captain na Indian captain ni nei ko yovin chi chun California mona conference Indian representative nei ko chi chu the first achievement to hi in the award on AP Uvin India captain hi na bana zong chu all over India chu ke score chu tampin lakana lak som lang kan lo man hi ipiha hi chi hun lai 2004 lak som monthly earning bang chu ali na li a hin la ka earning chu tam walin country manager ki ti khanin kasum chu uncut ni kaung ki boy in Delhi na kaung ki he ole chia chu adang Indian Chamber of Commerce ti kaung join ki ni kutia pa na chu next 2005 chu Beijing ka chi Indo China business conclave ki ti chu Beijing ka zawa chu tua iga se ya hele ai chu ima cha ki lo chu ai wanga ai chu outgoing khatiga hi pha na chu min in notice sun ai chi ji achu Beijing achiu te nang chu nei pia entrepreneur lim ta nei tai ti ta bang ai ngai ke chu Mizoram pa na ka chi ji I chu ai wanga chu ka passport chu Manipur pa hi na ai achu interesting pen chu piam te le Manipur representative jong zo nai lawa chu ke Beijing achu ka chi ni hon ai ngai da na chu ke chun pia na designation say na tile ke chun CEO kana ki tile CEO chu mundanga chu ale na lin ke chu ke or organize ke school a chu principal dang ka ko ji a chu CEO ta banga chu ko ki ko ya hi ta chu ka chi ji chu ai wanga CEO ga ti phala mi ni profile and phala chu thu pi ai wanga ai lo chu ma cha ki lo ai wanga chu hi chi hun la ya bang chu Guangzhou consulate general ho to ki long khom tua Micromax ball pa ho carbon mobiles ball pa ho ichi ho hi zong ichi chu pang ho ta chu ichi ho chun 2G nan he de ya 2G India hong I khat lai ta hong ki hon lai ta chu hin ti amo lo in suma nei ji chu share na ki cho wa China chu asim sa wa gong sa wa itia chu product chu hi langa I khat tu amo chu ei del pha zong ta lo the next room to Sahara managing director pa chu umintin ama chun ei chu as my son ei ga easy in na Subrato Roy kitin ama wang chu ppm money scam donga chu ppm anga ai wanga chu ipiti de ha taga china chu representation taga hina chu sang akei chun sum ka nei lo a chu ima cha company ma cha ka siam do lo thu ya ta ho hian lang tua Sahara group hian le kan wang chu li ta project chu China nei den yang ho chu ke ho gam chu room ei pe wa na if you wanted to establish your business in China atiwa 2 years to free in lo di zong ei pe ai wanga ke chun bol do thei chet kana nei lo ichi a chana ichi zawa chu another ikana chu UK chi zawa chu UK 2007 chu UK chu ka chi kira juvenile human rights trafficking chu ichi chu Asian ki no ba Indian representative dinga chu UK ka chi
UK ka chi zong so very IPT di ha anoma nom ti di ham Amy Hoy warm receipt in a ball to na tunia hi ta I ka galun na uncle pau hoop to alloy no chu ki pa thu ka say no ma ti channel to na hi Amy UK dungai ga chi ai le hlun na di ga nei ko ama nom zeng na ke chu IPT di ha Dr. Selin ho long chu na omo hi long le amo chu hong po do ta ai zo langa I chi ka ga chi a chu uncle pau ku mo to ai ki he sa over ila ma ho ina chu ka hlun na seminar ho chu ka ga chai nu nga long chu short pi ka ga na la ya Reverend Dr. David Hawkim na ama ho ina long chu Southampton in din ama ho chu ama chu vicar hi lai ya to chu bishop zong I tamai the I chun lai chu MP pa ta bang in lit ta na in din hap ta khat ama ho ina long chu ka ga Southampton chu famous for IPT the Titanic yes along hilai chu I khat na hin din chi te se pi graveyard ho dong ang chu lim ka ga kila na ita chu London experience on wang chu anoma no ti chu kan say no ma hi cha chu juvenile ho Japan ho biha India na age 18 years ling nai lo Japan ho rights human rights ading to kisaya chu seminar khat ka pa ti zo chun 2008 langa chun Malaysia ka chi kinin Jong le Bangkok ka chi in chi zo chun Vietnam khat wa ka sei chuna jong chu ka chi ita chu ipiha I Chamber of Commerce in Ichelaya chu chi dinga dia in hleng pha la chun ita chu ke jong ka na chi ji ahin la 2009 apat wang chun kaga chi thei 2011 na USA kaga chi ki chu ka final hitan alanga ho biha research khat ka bolin na harbal langa amasa chu city of California city of industry sa chu kaga chi ta jin ka lunglut ma mai kaga chi ki ni research harbal lang ka bolin na ita chu 2011 wang chu ka last visit to USA Chizawa chu I'm concentrating only in the hospital and the nursing school in Arizona that's a goal Alepo, why do you say it last na tiya? What is the main IPPGR last na? Last ka ti chu I khat chu America chi dile visa nga ina visa hi kumsomei piu chu 2011 na chu kumsom expire ta chi ja chu ka renew ki ta lo ai wanga hi chi zawa chu I khat Bangkok to Korea ho ka chi ki na chu ai wanga chu ka chi na chu biha personal deuta na I chu biha to government to ai lo international seminar ho hitalo I ma on private I khana de na chu ka chi ta na chi zawa chu America le London ho chu ka lut ki ta lo tu chana wa Further plan jong lo lai na plan wang chu umana ai ya chu I biha kumma salanga chu IPTDH American Mizo Society ho chun khatwei chu 2011 na ka chi a chu hungki nin ti chu ai sei plan khatwang chu ka nei wanga plan chu materialize step nai lo na je chu all those Mizos na who had already gone outside the state of Mizoram they need to come back and do investment in Mizoram ti khat chu plan khat chu ka nei Aya chu American Mizo Society president pa chu ichi pa ta chun kana ki ho he jong president chu after every 2 years a hle je wa chu if you follow up chu thelo na concept nal ta ya aji chu amo in allo do usum tam ta khu amo benga ko yu na benga ko le tax chu ala ki no ya ichi ho chu benga ko ya interest chu niaw cha khat sa nga chu nang state na chu ne invest ala tu lai bang money interest chu 2% 3% per month ya na 2% bangin invest on ala nom tam de chu ichi chu industry ham small APM bol the ye kati na entrepreneur tam ta school tam ta international school zongan bol the you ichi ta bang reinvestment to the place where you come from ti ta bang khat chu kana ngon we ayin la tu chanin ka materialize the lai po ve ai la po aizola no min na aizola I so pi zo hom na hin and then
Manipur mi nahin na Manipur ai ho Kuki cha te khai hikit mi ai le ga sai lan ai ho isopi mi zo ho to ai ho Kuki te na observe na bol na because we have lots of experience here also there also na dai pen na dai lo pen khat hin sai na khial sa no na isopi mi zo ho ko ma zo ma chu khial ho Kuki te la ti khial na abala na dai pen na dai lo pen na hin sai the dia acha okay iti cho mi zo ho khun main concern to family e ho hi chilanga hi sumne hon zong in sum hi as it is ki ko hi cho hoi te in smart time ki ko kha hen nang hi le mi in sum in demand in ti e pia culture so na ki nei ta sia chu I nu hi nen de do na hi cho bang rong chu lei hi na a chi rong le I ne u rong chu tui mai thei sang in na ne mai thei ai wanga chu I del le I le in dining table chu ki maintain lo chu na I piam khat raung khat ki bola mora ki tawa ki ne he so na hen khat wang chun dining table wang ki ne ta mi zo ho chu BPL category hi zong le ai no chu thing set ane da no zong very ki tu na iti dam ti wang chu mi zo ho ka pa chat na hi e ho langa chu ile cleanliness chu e ho chu secondary ai ko yo khut dong cham lo ta ki ne len pusal ka hi la ki ti jeng na pusal hi wanga chu e la kho thong al na ti ta bang chu ki hi chu kho sa na ki nei be se lo ke ki nei be se lo korea ho bang be le thing set na ti ta bang style khu ama ho American style de wa khu cheng ho chu e ho loi ta bang a cheng lo BPL in suma nei lo na in chu smart ane u chu dal hok mai jong le clean ta omo ti chu mizo culture a hoi away system uzong hoi kasa na tiku mia thile way me hon in cha sala an bol tu lai e hon zong ke li nei ta wa ke lo hin bol ho ki chi ho tam ta hin way me hon ana bol na tu masanga chu ai wanga e ho langa chu ke li tile hi chita bangdar ti works bol di bawa chu ideyo ai ya chu la social la chu representation chu na soi ta ki penai lo chu ilanga ko way me leader he ti le chun aki cha tho chu ilanga KKL leader he ti le KKL ho chu I biha khat bol di dam deu tai ma mi na ngai ko chi ko conception ku adi poi I hle o ngai e ho no na and the way the culture long I hle o ne khat ngai cleanliness langa zong pamila o ngai zong le I biha social adaptability a zong hi pamila o ngai ni gam khu I ve na le Mizoram Aizawl bang khu ko sila ngen hi chu ai wanga chu iga chia zan le hu wa hi le chu a city in the hill hi tho hi chu na ki ta banga chu min anok lo lai jong nom ta sin the ya hi le plain la e ho Manipur la donga hum leo ama ho bang chu na sata chang kang the na lai chu ai wanga chu logically chu e ho chu we are superior than them ta banga chu ki umi chu mi zo ho mai zan hi donga state mo ki ti hi chu ai wanga chu population wise so mi 11 lakhs lang hitawa ei mi hi ga ngai to tango for example ei athado speaking ti taite ho hi izat hi wang na ai le clan wise so isi mai zong le 50,000 1 lakh 2 lakh 3 lakhs khel zong ki mai lo cho definite na cho amo mi 11 lakhs lang na collectively hitawa achang kan hono wang hita ei zong chun ama ho footstep follow te kati na hi ama ho jong khu e ho thil hoi I bol hoi chu I mu sa o phat hi tai ti chu ka sei nom chu I think a little bit of one point e ho Kuki te ni bol ama ho na follow sa no alhang pia chu I Kuki a e ho in I custom hi ga ti tau te na I custom wa nu mei man ti tai te ziman hi ama ho kon follow le wang ka de le ama ho a khu langkhat langa hoi lo na khu zina nei le na ziman chu 400 ato pha di 20 rupees chu zali le somnia chu ni me khat na cho thei chu aku ti je aku diverse population ko tamata mi chu chapang chaga long tam na ai wanga ma ho kun MHEP tin wai me to hi chu pha sa je wa chu man chu ala hlom je ma chu tun bang na ka zol gai tai na zol gai a hele som ni ham na pe le na da yang thei ti ta bang style hi chu ma ho chu ai ti khu ei langa chu
phalasile custom dana ipiphiam I bol sa uhin na sata ki khen lo ti di te ki khen chu ki tam jong le atam zo wang chu itata bang bon ho jong chun neu khat apart from others na e kan home ti kamu ama ho jong kon chita bang system chu nei thei leo changkang deu lo di hom ki khen lo deu di hom ti ta bang ai ka ngai apa kan amla se khat mu cha ngai hin na to jong su apa nei ga mo jong se nei di tum le hin na the best thing is that positive for the lo ko han ki follow thai le wan so noi se ding hi good suggestion hin ai le pu tu to hi what do you do now to at present na hi aizola khun tu masang chun school kanaranin na ka sei ma bang chun kum thum masang chun ka school building chu visal ho in yung la pio visal mall chun he ne ya they are very profitable ki chun 70,000 a karen hinamon 5 lakhs ang offer le ai nei 10k chu I sold on school chu kana hai ta na hin tu a hi hospital khatna Bethesda hospital ti in ti chu aizol bongkon venga ko kana yovin 60 bedded a hi in chi zo chun ni Apollo School of Nursing katin ke ocho Apollo to kitai ap kahi zion Apollo Nursing School kativin GNM nursing course su ni kana yovin na ti to chun aizol nga ti te ni chu ka pekolovin lam kalanga hi ipiti di ha yung upat to ilung hung lengin mi gama thilpha ibolwa nga they don't want to recognize us ti tabang chu kahin hedo in to hin avai khonongin min ai accept lo hom chu ka hi ai mi society azong half ki kum song ala nga chu last February chu kong thingtan chilanga hi another kum zakhat thing de bangin ki koi ta 45 years be chu chilanga ai mi ho ko ma kabol thei bola hita chu ikadikati in hospital 2017 chun Samaritan nursing home katina kan bol do ovin 220 bed a hi in tua khochura chanpur tui bong ko ma bizang area na DT office ko ma tua ho karan laita ohi jicheng chu tu laita ka ongoing project le ai le after education teaching now one is also aninya educational institution hinda kan wang chu chapang sit nine try hell lang na dam he why hit lang na hung lu ipg kina chap inside there hi ti chu ka sei ma banga chu education chu kana bola hele ipiha awai me lang ho le MZPO chun na sata again sei na bolovin hichi kalung thim boy lai ta chun offer hospital khat Dr. Rasel chun anaranin abol aran thei ta lo jing ekei chun take over ne tin ti apana chu kan take over hichi apana chu hospital management dong chu Malaysia ka train kin na benanga ho clinicals ho umin jo ko wa chu ka training a kong po do chu hilaya chu nursing school to hospital lang chu kan bol hi nursing school chu ka bol num na so na hi tain a school lang chu thukhatin akinai ta na ya nursing iti phale Manipurian lang Mizoram hi jong la not is apana outgoing ti tai te gachi do nurse hoi na sata ade hi Central India zong foreign zong na Mizoram di aha de yo zi chu piam ti le pia Christian spirit zi a ho kol hola chu vetango nurse ho ga duty wele timing check punglia a duty ki chaile punglia git le chun mi thidi zong le da na zengo a Christian spirit umlo ai chu ai Christian spirit chun punglia time hi zong le mi a thidi ho chu aga taw pi ziu a piu a duty hour nunga zong you sacrifice aga bol na lai ho kumin a day zia chuna ke wang ni chi thilbol the he katia chi zia chu nursing school ho long chu kan pat do ki na hi ta chu pan kan la tha ki da hin na chi jong le ipiti di ha i hovela hi nurse ho hi a velu asang manipura wang velu umlo ta manga ki ko i chu alo private sector a shomi na aga simula kumthum very hard labor in simu pass it dole private hospital dunga lo long tu a hi piha nursing council hong up diti chu na sata bolwa hoi chu hoi thwa tu a jong ei gama jong hina shom na lai ka sa
ai wanga kim hospital ka bol wang kapi tam thelo na ji chu piam tile a consultation fee hel lang ipp ho nim na lai hel lang hi wang ngai poimo kan bol na hi piam ti ai le ka business khat pen chu ahung ipiha jeopardize good ta zia chu hel langa kong ki dei ichi hi ipiti dia ha min asai tamta chu Dr. Gary khu ipi doctor hamatizin case hi ipiha basically research long kana bolin research langa pat jong kahin ahin MBBS in alternative medicine kiti in na ichi ayus lang tabang hi kahin kehin consultation hi kabol di hi ini zongle ang pi akin kabol to management hospital management ai mi la hi anabol an khala la kahin ama sapol hospital run dinga management langa na hi chita bang bol ma sapol kahi ka ke he ti chu wa ke le ke achievement ka ki pi da na he mi society ya chu yeah, there is also one another inspiring story na school tam ba nursing institute in law you are the first one and you create history of Kuki society na public ta ka dai ai la som lam tai po what are your future plans in the future na hi ta plan na ni man tam sa din sai tu hi aizol lang la hoita stidi ta ki chi ta lo hi in ai wanga chu hospital khat la ya kong set up hi le kalung thima chu tu nai chakhana nang chu infalai hospital khat Amy hospital ti ding khat set up ding ki go nga hin a hin la na he ding lam fela I siza hon ENT hospital na nei hi chi chu ada ha chet chun kin deposit ka ga bolin ka ga line a hin la mai lo to kong ki chu le first priority ki hi lo zin kan deposit ho ching nong pi on ti chu ka bol pe ka po nat pen chu piam te le district kangpok pi langa pat sinapati langa pat hian lang ukhru langa pat hian lang more langa pat chande la pat tamen lo na pat chu champura pat hin I boi phat no le chuna infal chu izo lo thei lo izo no win hoi lai hospital hi zong le amin sei daw tin na zo le min nong no mo na sa khan tin ICU ai mo ko lo no serious de azing le doctor ho cho ko lo azing le bo ve hi chi ki ka cho thi le chu sorry tiu ai zing ai chi ja chu hi la ya chu amon abol nong chu dukan ta bang pan dukan ta bang thuin hospital ai wangin ahung win mi chu RMO ti ta MBBS kan an admit zo phala zing le specialized neuro pa ko na medicine azing le bo around phala ko wa ve bo hi ti ma sanga cho mon emergency medicine bo pi hi hilai chu athidi ho chu thi thong thoi ai chi ja chu ken ka dei chu ko thâu đi hi le chu sum neu khat tam jong le e hon hospital la chu a di hi jong le operation theater ni wa a thim pa chu rim sai nang jenim sa hi jong le I ko wa zam le jong I a sa wa sum tam jong le mi life chu save lo ni wam ti chu ni ke ka ngai da na hi tun ve tang o moria pa na I pi ha cesarean section di naw nei ding a lo thei lo bang hung jong le zana chu mi ko do lo ji a lo bang thei accident case bang alu chang hona operation bol de thisan hola do di ppm bol din tale zana operation ding doctor surgeon a mo lo je wa chu hi che pa chu ICU wa ko yo wa ventilator ko pi ki no chi zo phala thia declare hi chu a thi chu a safe thai ta po ya tia a boi pen chu hi chu ama ho to jong ki argu thai lo chu medical ethics khat ane yo ya chu mi serious ta hung chu na CT scan MRI kala di chi zo phat le doctor ina di chi zo phat le a di jong le a stable phot lo le temperature ho stable lo le ki mo a thelo ti le mo di zen ai wanga chu a han san ngai chu life saving mechanism chu e hon long ina yo ai a protocol long chu I follow lo thelo na ai wanga chu a little bit of ipiha initiative chu e hon ina yo ai le chu mi chu thim I koi diu a ki hon lo na jong I request I hon sa diu babina ho jong MRI am CT scan am thi sanam ite sa diu hilanga hi BP na nem deu jong le BP sang na di kap sa ta chu zanna aki operate lo le jing ka be chu operation thei dinga chu ready bor mai na ichita banga chu life saving na dinga chu ai mi in hospital kha chu in falahi capital
city of Manipur hi inei wa hi chi chun ikinga na o dinga chu ikoi te yo ngai ka ti chu aje chu pham ti le ga ki ngai to te for example nang jong kai then mala pa na nong kai then mana VIP khat stroke ta le hoi lai na pui de na for example are you going to Infal Heart Institute or are you going to Sky Hospital ni chu na ka chi wa nga chu ai attendant home na di khat pa chu azo lang na bo hung di chu ai wa stock needs immediate attention ni chu ki chi ta bang chu na VIP ho zong born over hi they need to come up with some sort of ipiha ama ho ading azong healthcare one of the main problem hai ti ahead no ai so chan pur di azong le tamo VIP khat hung dam lo han lang hung boy le an pui thau thau ngai in fala aje cho mo ho ading a chu tu a e ho samaritan nursing home ho chu niaw sa dio nom lo mai the ye na ding azong chu nop lo sa mai the ai wa nga chu first aid be hung la wa hi cha pa na chu chilanga zo long chu a life saving thau thau hai oxygen ma mo chu ki pe thau di lower cup no mo ki pe thau di na te ambulance sa hin po di ta chu hilanga chu ki save man thei chu ai che ja chu we need one healthcare hospital in Infal especially for the Kuki society thil phata ka hi na po and then jaken se bang nang mama na hin bol do ding jang ka ta samin and then na hin bol do zo ting le e ho Kuki society are the first one history and cricket ding yung sa ga sa hin tin na ki pam he jing pu ha yung kyo lim na zo hung so ta na very inspiring in your struggle your achievement tam ta ki hawin younger generation at least na Kuki society iti lampang enjoy sa ba education lang and then entrepreneurship and politician na ngalungun hon jang there to ni episode hi pat som pi le min tetin kata samin kin jang kahin ki papiin and then to ni Impact TV Kuki channel na huzin kyon lai masapi din kanai powin but it's a token of love and appreciation na from Impact TV Kuki channel producer pa thaleng le core committee thaleng kay mansi kan pi ding hin inja hong kisai bang in memento hi presented by Major L Pauline Thang Khongsai and family ke Bengno Mantipukri in Manipur man honchi sponsor i bolo hi in amo chua ke Impact TV chua guess what he as a memory adinga kapi jingsi masahi jong si tan santi din kai pi na ki pau mai thank you kyo jong to ki pau na hil azo na khain memento sponsor bolte hi in Impact TV Kuki channel hi in and apart from the Kufida as an advisor aban bana ipi ki pa thu na sei no mam vai tha na ne no mam hin sei ha ki pau mai Impact TV Kuki channel producer here lang hitilai anchor here lang chizong le chi momento sponsor involved Kuki channel sponsor involved Major L Pau Len Thang Khongsai le family ho hi koma ki pa thu na sata ka sei no mawin chubana jong Kuki chate adinga muntina umo adinga ka sei nom chu hele hichita bang channel hichita bang ipiha mun hi e ho adinga very special hi dunia pana hi ilung thimova ama ho hi a channel hi ichi sanga hoi zon bol thei ni wa sponsor tu hi tam ta hung ki pe do ding in tin tip na kai na ye ke pai Kufida advisor jong ka hi na to ki hlonin Kufida jong tu a hi ke jong na sata i promote bol ka go do hi in ipiha hoi lam khatna cinema hall film local film an thona ho hall ho jong government central government yan lang state government hi jong le akot ho hi an hon thei di wa hi le ti so chanpu langa ko khat be pat photna aban bana district na hin tol di hall neu chakhat lowa film aki so thei lo ai le chung a film hi chi hla thei lo actor ho jong chi hla thei lo chi je achu na sa zo mi in film an bolova e ho society jong film through inspire ki bol to va good theme ti de good story ko apana e hon jong ikizil to zin din ikiti mo ne hi Kaki Pavit Impact TV Kuki channel
producer pa thang ne core committee thangangin nana to nana achievement mai lo sikihon ka kain ki thangat piwin and then mabana zong wish ka involved in na lunggel ho na plan ho si success hin te ti chai na pena ka sa hin ka le pu ki ho na chu pin hisan sai ta hi te Okay, thank you. tunya di impact tv Kuki channel Chipinthei Talkshow chan chan na chai ki no hitin chu ai ka sai bangin tu ni gesu Dr. Gary T. Hawkip, educationist, entrepreneur, and then politician na hiin. Tuni soy vet nawa ipatchong pidan ngay sandan ho comment left feedback Impact TV Kuki channel official website chula YouTube ma nimpi thayo hi. Tuni adin Chipinthei Talkshow chan na chai ho hitin avazosi na bon chawi mangpha.